reka ngushimire wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya Butterfly Media TV kugeza amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turi ku munsi wa 19 w'imikino, ni muri Rwanda Premier League 2020-2026. Imikino yakomeje, abo ni abasore ba AS Kigali uri kubona bari gusimbuka nk'utunyana turi mu ruhongore, nyuma y'uko bari bamaze kuba batsinda ikipe ya Police igitego cyagiye komo ku munota wa 47 gitsinzwe na Sande. Hanyuma rero indi mikino yabaye kuri uyu wa 8 Gashantare 2026 nuko ikipe ya Gicumbi yari yakiriye Amagaju. N'umukino waberaga kuri Pele Stadium i Nyamirambo, aho aya makipe yaje kuba anganya igitego 1-1. Hanyuma AS Muhanga yaje kuba nayo inganya na Gasogi United igitego 1-1. Hanyuma undi mukino wabaye ni ari Mereke yari yakiriwe na Marine kuri stade Umuganda, nabo ni umukino warangiye ari igitego 1-1. Hanyuma undi mukino wabaye rero umukino wahuje iyi kipe ya Police FC yari yakiriye ikipe ya AS Kigali. N'umukino rero watangiye ku isaha isa 12 nkuko saa 12 n'igice nkuko byari biteganyijwe. Ibi ngibi rero bitumye ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya APR FC ikomeza kuguma ku mwanya wa mbere n'amanota 37, ikaba izigamye umukino umwe. Hanyuma ikipe ya Al Hilal iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 35, ikaba izigamye imikino 4. Ikipe ya Police FC iraza ku mwanya wa gatatu n'amanota 38, izigamye umukino umwe. Hanyuma ikipe ya Al Merrek iraza ku mwanya wa 4 n'amanota 38, izigamye umukino umwe. Ikipe ya Kiyovu iraza ku mwanya wa 5 n'amanota 31. Ni mu gihe ikipe ya AS Kigali yajeho imbere, ikaba iri ku mwanya wa 13 kubera ko yari ifite amanota 16, ikaba yatsinze Police FC igitego 1-0, ihita igira amanota 19. Ni mu gihe ku rutonde rw'agateganyo rwa Rwanda Premier League 2025-2026 ikipe ya AS Muhanga ariyo iri ku mwanya wa nyuma, niyo iri munsi y'umurongo utukura n'amanota 13. Hanyuma rero udusimbukiye hanze nuko ikipe ya Saint Eloi Rupopo yaje kuba inganya igitego 1 na Mamelodi, ni muri groupe C. Byahise binatuma rero ikipe ya Al Hilal ikomeza kuguma ku mwanya wa mbere n'amanota 8, MC Alger n'amanota 7. Hanyuma indi mikino rero yabaye dusimbukiye hanze nuko ikipe ya Liverpool yarimo yisobanura na Man City. Ni umukino watangiye ku isaha isa 12 n'igice ku isaha ya hano mu Rwanda. Ikipe ya Man City ikaba itsinze ibitego 2-1 cya Liverpool. Liverpool niyo yaje kuba ibanza ari ku munota wa 74 ishiramo igitego cyo cya mbere. Ni mu gihe bagiye kuba baruhuka amakipe yombi anganya 1-1. Iki gitego rero cya Liverpool kikaba cyagiyemo gitsinzwe na Dominique ku munota wa 74. Reka ngusabe gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana. Hanyuma numara kwiyandikisha uzajya ubonera ku gihe izi nkuru z'amakuru y'imikino aba ari gucaracara mu isi nzima, ariko dukunda kwibanda hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ntatinze rero reka duhere kuri 11 babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Police FC ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya AS Kigali. Ku ruhande rw'ikipe ya Police FC rero nimero 23 yari Onesime, nimero 6 ni Christian, nimero 27 ni Eric ari nawe kapiteni, nimero 15 ni Chimezi, nimero 24 ni Diedone, nimero 19 ni Pichu, nimero 8 ni Leonard, nimero 14 ni Rage, nimero 21 ni Kwitonda, nimero 7 ni Kirongozi, nimero 30 ni Elijah. Ku ruhande rw'ikipe ya AS Kigali nimero 30 ni Patience, nimero 18 ni Sinari, nimero 13 ni Didier, nimero 19 ni Onyabo, nimero 23 ni Mitima, nimero 6 ni Benedata, nimero 4 ni Rucogoza, nimero 10 ni Eme, nimero 4 ni Olivier, nimero 11 ni Arsene, nimero 9 ni Sandi waje kuba ashiramo igitego cy'ikipe ya AS Kigali cyakoze mu nkokora iyi kipe ya Police, bituma rero iyi kipe ya AS Kigali icyura amanota 3 yakuye kuri
Police FC, ikipe ya Police y'u Rwanda. Nk'uko byagarutswe mu binyamakuru bigiye bitandukanye, hajemo rero ngo n'ikibazo cy'uko imvura yaje kuba igwa muri uyu mukino wahuje ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya AS Kigali, ndetse ngo n'umuriro wakunze no kubura kuko ngo wagiye munsi y'inshuro zitari nk'eshatu. Ibi rero nabyo bari kuvuga ko bishobora kuba byakomye mu nkokora uyu mukino. Ibi ngibi byatumye ikipe ya Police FC, abantu benshi bibaza bati ni ukubera iki ikipe ya Police FC yaje kuba itsindwa uyu mukino, ese bo ngubu yadusobanura iki cyangwa se izadusobanurira iki ku munsi w'ejo? Ariko ndabizi ku munsi w'ejo hazaba hari kuvugwa byinshi, hazaba havugwa byinshi, kuko ntabwo byumvikana uburyo iyi kipe ya Police FC ibuze amanota atatu imbere ya AS Kigali. Hanyuma rero kuri uyu munsi wa 19 w'imikino, Gicumbi nari nakubwiye ko yakiriye Amagaju. Ni umukino waberaga kuri Pele Stadium hano i Nyamirambo, watangiye ku isaha y'isa 9. Igitego rero cya mbere cy'ikipe ya Gicumbi cyagiyemo ku munota wa 20 gitsinzwe na Masiri Ruendo. Hanyuma rero uyu musore w'Amagaju nawe yaje kuba yishyura ni Bakaki Shafiki. Undi mukino rero wabaye ntabwo ndibuze gutinda, turi mu ncamake cyangwa se n'amakuru yihutirwa, nuko AS Kigali yaje kuba yisobanura na Gasogi United KNC urubambye. Hanyuma rero baje kuba banganya ni igitego 1-1. Ni umukino wabereye kuri stade ya Muhanga. Igitego rero cya mbere cya AS Muhanga, ikipe ya AS Muhanga niyo yabanje Gasogi United. Gasogi United rwose muri iyi minsi sinzi ibintu biri kuyibaho, ni mu gihe uyu Kenisi akunze gutarama kuri radiyo akavuga ko ngo ikipe ye ari ikipe ikomeye cyane, ndetse ngo n'ikipe y'ingabo z'igihugu ariyo APR ngo ibigomba kuyitondera, cyangwa se n'andi makipe akomeye ngo abagomba kuyitondera, kuko ngo ntabwo ari agafu kivugwa rimwe. Ariko byanagera no kuri amakipe mato mato ugasanga nayo yabashije yayitobye, ugasanga mbese Gasogi ntabwo ari Gasogi twari tuzi nk'uko tuba turi kuyumva kuri radiyo. Hanyuma no ku munota wa 10 niyo nizeye Tresifore yaje kuba aterikamo igitego cya mbere cy'ikipe ya AS Muhanga. Nuko ku munota 64 Ndikumana Dani yaje kuba yishyura iki gitego ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi. Undi mukino wabaye nuko Marine yakiriye Ari Mereke, ni kuri stade Umuganda hariya i Rubavu niho umukino wabereye. Ku munota wa 45 rero Ari Mereke yashizemo igitego cyatsinzwe na Dauda. Hanyuma ku munota wa 80 Sultani Bobo ku ruhande rwa Marine yaje kuba yishyura iki gitego, nabo banganyije igitego 1-1. Undi mukino rero wari ukomeye, wari utegerejwe na benshi, ni umukino wagomba gutangira ku isaha y'isa 12 n'igice, wagomba guhuza ikipe ya Police FC na AS Kigali ku munsi wa 19 w'imikino muri Rwanda Premier League 2025-2026. Hanyuma rero uyu mukino ukaba urangiye ikipe ya Police FC itsinzwe igitego 1-0. Ibi ngibi binatumye rero iyi kipe ikomeza kuguma ku mwanya wa gatatu, nibyo n'amanota 38, ariko yarazigamye imikino 2 ikaba isigaranye umukino umwe. Ikindi nakubwira nuko Sainte Roi Rupopo yanganyije igitego 1-1 na Mamelodi. Turi muri groupe C. Byahise rero binatuma iyi kipe ya Hilal ikomeza kuguma ku mwanya wa mbere n'amanota 8 muri ritsinda C. Ku mwanya wa kabiri haraza MC Algeria n'amanota 7. Ku mwanya wa gatatu haraza Mamelodi n'amanota 6. Ku mwanya wa kane haraza Sainte Roi Rupopo n'amanota 5. Umukino uzakurikiraho uzaba ku itariki ya 13 z'ukwa kabiri 2026. Ni umukino biteganyijwe ko ugomba kubera kuri stade Amahoro i Kigali. Abafana b'ikipe rero ya Al Hilal hano mu Rwanda murararitswe nk'uko byagiye bikunda kugarukwaho. Turabizi ko ikipe ya Al Hilal ifite abafana benshi cyane hano mu Rwanda, cyane cyane abafana ikipe ya Rayon Sport. Abafana rwose ngo bamaze kuba bakunda ikipe ya Al Hilal, bayifana hasi hejuru, bayifana kubera ko ngo yambarana y'ubururu n'umweru. Ni ibyo ngibyo, mbese urumva ko ni barumuna cyangwa se reka tubite bakuru b'isaro ry'Inyanza cyangwa se igikundiro. Birumvikana rero ko abafana bose bo ku ruhande rwa Al Hilal bari kumva iki kiganiro, bashishikarizwa cyangwa se bategetswe kuzaza kuri stade Amahoro gushigikira iyi kipe ya Al Hilal ubwo izaba ihura na Sainte Roi Rupopo
kugira ngo ibashe kwegukana intsinzi cyangwa se ibashe gukura amanota atatu imbere y'iyi kipe Central wa Lupopo kugira ngo izakomeze yavanse ijye imbere. N'umurindi w'abafana burya uba unakenewe cyane, ari nayo mpamvu abafana baba bashishikarijwe kurya ku bibuga kugira ngo bajye gushyigikira amakipe yabo. Hanyuma Mamelodi igomba kuzaba yisobanura na MC Algeria, nabo ni umukino uzabera i Pretoria. Dusimbukiye hanze rero muri Rwanda, dusimbukiye hanze ni muri Premier League yo mu gihugu cy'Ubwongereza, ni ku munsi wabo wa 25, ikipe ya Liverpool yari irimo yisobanura na Man City. Man City itsinze ibitego 2-1 cya Liverpool. Liverpool niyo yaje kubibanza n'iki gitego cyagiyemo ku munota wa 74 gitsinzwe na Dominique. Ku munota rero wa 84 Silva yaje kuba ashiramo igitego cya mbere cy'ikipe ya Man City yishyura igitego Liverpool yari yabatsinze. Ku munota rero wa 93 twamaze kugera mu minota y'inyongera, uyu Haaland yaje kuba ashiramo igitego, ni kuri penalite yaje kuba ahabwa, nuko biba ibitego 2 by'ikipe ya Man City kuri 1 cya Liverpool. Byahise bituma rero iyi kipe ya Man City iza ku mwanya wa 2 n'amanota 50, ni mu gihe ikipe iri ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo hariya mu Bwongereza ni Arsenal n'amanota 56. Aston Villa iraza ku mwanya wa 3 n'amanota 47. Manchester United iraza ku mwanya wa 4 n'amanota 48. Ku mwanya wa 5 haraza Chelsea n'amanota 43. Ku mwanya wa 6 haraza Liverpool n'amanota 39. Liverpool yagumye ku mwanya wa 6 n'amanota 39. Ni mu gihe iza kuba itsinda ikabona amanota 3 yari kuguma kuri umwanya wa 6, ariko amanota akiyongera ikagira amanota 42. Urumva ko yagombaga n'ubundi gukurikirana n'iyi Chelsea, ariko amanota yari kuba yiyongereye. Ntabwo rero bije kuba biyihira kuri uyu munsi w'itariki ya 8 Gashyantare 2026 ibashije kubura amanota 3 imbere ya Man City. Hanyuma ku mwanya wa 7 haraza Brentford n'amanota 39. Hanyuma Everton iraza ku mwanya wa 8 n'amanota 37. Hanyuma Sunderland ku mwanya wa 9 n'amanota 36. 10 ni Fulham n'amanota 38. 11 ugakomeza kugeza kuri 20 ni Wolverhampton ifite amanota 8, niyo ya nyuma nk'uko byakomeje kuba bigarukwaho. Indi mikino rero iteganyijwe nk'uko hakozwe igereranya ni imikino 6 iri imbere ikipe ya Man City igomba kuzakira cyangwa se ikakirwa mu mikino iri imbere izakurikira uyu nguyu. Banagereranya n'imikino 6 n'ubundi iri imbere ikipe ya Arsenal iri ku mwanya wa mbere nayo aho izakira cyangwa se ikakirwa. Reka duhere kuri Man City. Man City umukino uzakurikiraho uzaba ku isaha y'isa 3:30. Man City izakira Fulham. Umukino uzakurikira uwo nguwo Man City izakira Newcastle, ni umukino uzatangira ku isaha y'isa 4. Umukino uzakurikiraho rero iyi kipe ya Reds niyo izakira Man City, ni umukino uzatangira ku isaha y'isa 1:30. Duse dusimbukira mu kwezi kwa 3, ubwo aho tukiri mu kwezi kwa 2, dusimbukiye mu kwezi kwa 3, twavuga ko ari nk'ari umukino wa 4. Man City izakira Nottingham Forest, azaba ari ku isaha y'isa 3:30. Umukino uzaba ari uwa 5 rero ni West Ham izakira Man City, umukino uzatangira ku isaha y'isa 8:30 niko biteganyijwe. Umukino rero wa 6 ni Man City izakira Crystal Palace, umukino uzatangira ku isaha y'isa 11. Hanyuma tugiye kuri Arsenal, imikino izakurikiraho Brentford izakira Arsenal, ni umukino uzatangira ku isaha y'isa 4. Umukino uzakurikiraho ubwo ni uwa 2 ni Wolverhampton izakira Arsenal, umukino uzatangira ku isaha y'isa 3 nabo saa 4. Hanyuma Tottenham izakira Arsenal, ubwo azaba ari umukino wa 3, nabo ni umukino uzatangira ku isaha y'isa 3. Hanyuma
twinjiye mu kwezi kwa gatatu, Arsenal noneho izakira Chelsea, ni umukino uzatangira ku isaha 12:30. Brighton izakira Arsenal, ubwo ni ku mukino wa gatanu, izakira Arsenal ku mukino uzatangira ku isaha 3:30. Hanyuma ku mukino wa gatandatu rero Arsenal izakira Everton, ni umukino uzatangira ku isaha 10:00. Nuko nguko byifashe, nuko byari bimeze. Reka ngushimire nkubwire ngo tujye dukomeza kubana muri biganiro bigaruka ku makuru y'imikino, tugira gutya tugasimbukira no muri politike na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se ku isi hose, naho tukareba ibiba biberayo, no mu myidagaduro naho tukareba ibiba biberayo rimwe na rimwe. Ariko ngushimire kuba waramaze kwiyandikisha, wowe wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel nshyashya irimo gutangira, ni byiza cyane, uri agaciro. Tuzajya dukomeza kubana umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Urasabwa kujya muri section ya comment ukandika, ugatera comment ukavuga uti ndifuza ko ibintu byajya bigenda gutya, cyangwa se uravuga nta kuvuga amakuru neza cyangwa se uzabireke. Gusa ndifuza ko twajya dukomeza kujya tuganira umunsi ku munsi, kandi nakubwira ngo Nyagasani akomeza kurinde, ugire ibihe byiza. Bye bye.